de conta? Azo. Oh. Oh. Oh, danke schön. Yeah. Oh, danke schön. Oh, ya me alegro de ver Jackie Daniel, ¿sabes qué es? Entonces, inalegra como no hay que usar más cámara abajo. Le colonel Mono Bodiens. Président du Ligue Grande qualidade. Fabrício. Nossa, cadê vamos combinar na Navidad ahora. Vamos aí. Que putar que era magamuda. Era comida com Isso pedindo a colher, como Mas tá lá, Simone, ela disse a
Moi aussi. Kati muntu muzika kitabu bako koni. Azo kati kubatu. Inaja ko gyo kangen suyo kun. Du musst einfach nur cool bleiben. Wenn wir alle zeigen, was wir können. Samsung Hausgeräte, zu Hause unschlagbar. Ako good pa rin ang bed. Ako. Good sumugay ko siya. Kaya, kaya. Bokilo po. Giorgio Mona Imen. Taille avantageuse. Also, mit Sekte oder mit Papa kan Champagne? inatando. Aber dort ist schon so. Heute in die Weser ja, Papa Jacques na mama Maïkilo. Imen Tradig Abidjan. Maître Dorothée Madia, na docteur Émile Pria. C'est-à-dire 20 ans, Valia Radio au Moko. Félicitations. Déjà bolingo ezalaki kotela mus eoretire Sauna! Mignon l'année! chiffre Yo disais. Fabrice. Mon banquier solidaire et ses bateaux d'échange et Ndani na hivi magari for family foto dazo. Yeah. Kommt einfach hier. Check dich an. Das ist ja. Ist da. Wo ist Fabrice? Le vieux Martin Fayou, le Fadenhouse de Kimbourg, le pacificateur Vital Camille. Pronto, não.
Technique. Argentino è tecniche, visse nuove come, Iedi mi guarda Fabrice. Ah, ese è un hermano. Jean-Marie Loukoulasi et Yagema Donki, Alain Kielo, le garçon compté. Depuis au soir, nana, comme un dossier classé, bloqué, bouqué, gardé pour la jour. Aber die Mage Pros zum Geburtstag. Vamos aufstehen, gesund sein. Gesund sein. Papi, como serve, un glas. Serve el glas, serve igual. Sono Johnny, Double cliquer na tiro ole shuya meri. Alles gut. Zusammen. Ja. Zum Fabrice auch Geburtstag. Der junge Mann mit viel Kultur. Ja, alles gut. Jérémy Kazagelo, mignon, Ziboula, Matero, Cassius Bongo, Serge Palmy, la Palmeret, chez Palmy, Lorette et Miami.
Karte, Ja? Ja, wenn das noch frisch ist, schmeckt das auch super. Warm, ne? Warm oder Eis? Ja, Beides geht. Ja. Eis geht. Wasabi. Eis ist Wasabi. Alle Folgen in der ZDF-Mediathek.